twongeye kubashimira inshuti z'akadasohoka mudahema kutwereka yuko ibintu byacu mubikurikirana umunsi ku munsi. Mu by'ukuri turabashimira cyane. Rero uno munsi twaje kureba ibijyanye n'undi nk'uko bisanzwe, ibijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'icyo amahanga bivugaho n'ahantu amahanga agiye ahagaze, uruhande rumwe agiye ahagazeho. Ubundi hari abahagaze ku ruhande rwa Kongo ndetse n'Uburundi, nk'abo ngabo twabonye Afurika y'Epfo, twabonye Ububiligi. Mu by'ukuri twagiye tubona babafasha mu buryo bugaragara, yaba ari ugusabira ibihano, yaba mbega inzira izo arizo zose. Noneho hakaba n'uruhande rwa M23. Uruhande rwa M23 rwo wavuga ko abahagazeho ni nk'u Rwanda ndetse na Uganda n'ibindi bihugu bimwe na bimwe bitajya bigaragaza mu buryo bweruye yuko babashyigikiye kugira ngo wenda hatagira amahanga yabareba nabi. Rero ubu ngubu uko bimeze, intambara yahinduye isura. Mwibuke higeze kubaho agahenge yuko Warikare, agace ka Warikare mu 23 yuko igasohokamo, ubundi bakajya mu biganiro, kagasigara mu maboko y'abasivili aribo bicungiye umutekano. Noneho mu gihe M23 ibikora, hasigayemo abasirikare bakeya. Mwibuke yuko ingabo za Wazalendo zahise ziza zikaza zigahita zifatirana M23 itarasohoka. M23 nayo bari bagiye bagahita bongera bakagaruka, mbega birongera bisubirira udubi. Noneho bikomereje aho ngaho, mwibuke yuko hari igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongo yari yayisabye yuko yayiha amabuye y'agaciro n'indi mitungo myinshi cyane, kaze kabafasha kurwana. Rero ubu ngubu magingo aya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kuva mu mirwano, yamaze kuva ku ruhande rwa Kongo kubera yuko yaraje yikorera ubushakashatsi, reba uruhande ruri gutsinda. Erega bari abantu none ntabwo ari injiji, ntabwo bari gushyigikira Kongo babona iri gutsindwa, ahubwo ubu ngubu ni uburyo bwo kugira ngo bashyigikire M23 kubera yuko babona ari iri mu kazi. Bohereje intumwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje intumwa ngo izirebe ahantu ku buryo babonamo inyungu, uburyo amabuye yacukurwamo, mbega barebe n'ukuntu intambara yaba imeze, ubundi bajye gushora ahantu mu bintu babanje kureba neza, bacekinze. Baraje rero basanga mu bijyanye n'imiyoborere ya Kongo harimo akajagari, harimo ibintu bidafututse, ariko barangije barebye M23 ahantu ihagaze n'uko iri kurwana n'ukuntu ikora ibintu byayo, ibona ni ibintu biri ku murongo, ibona ni ibintu mbega bisukuye, bifite isuku. Mu gusubirayo basubiyeyo bunga mu ijambo Uburusiya bwigeze kuvuga mu nama y'umuryango w'abibumbye, mu nteko y'umuryango w'abibumbye iheruka, yuko ikibazo gihari ari imipaka baciye. Hari abantu bamwe bari mu gihugu cya Kongo b'Abanyarwanda bari kwima uburenganzira bwo kuba abakongomani, bashaka kubasubiza mu Rwanda. Noneho Uburusiya baravuga ati mushaka mwasubira mu mipaka kubera ko niri guteza ikibazo. None na Amerika nayo niko uwabaye intumwa yabo yaje avuga ngo ikibazo gihari, hari ubutaka bwakaswe ku Rwanda bujyanwa muri Kongo. Abaturage bahari Kongo irangije ibona uburenganzira bwo kwitwa abakongomani, noneho ibubimye bo barabwishakira. Niyo mu 23 iri ku Rwanda, cyane yuko hano hagiye ubutaka bw'u Rwanda atari muri Kongo gusa, muri Uganda bagiyeyo, ariko Uganda yise bemera nk'abaturage, ibaha ubwenegihugu, ibaha n'uburenganzira nk'Abaganda. None muri Kongo hoho ikibazo gihari, bari kwibaza ngo Abanyarwanda bahari ko badahabwa uburenganzira, bakaba bari kwirwanaho. Twebwe tugiye ku ruhande rwabo, ntitwaba tugiye gushyigikira ibibi? Kandi barareba bagasanga uharanira uburenganzira nta muntu wabasha kumutsinda. Bareba bagasanga rero Kongo amaherezo yayo bagiye kurangira, kandi n'ahandi hari amabuye y'agaciro akomeye cyane, hari ibirombe bifatika. Niyo mu 23 yarahafashe, naho itarafata ahubwo barabona yuko iri ku rwego rwo kuhafata. Abasirikare ba Kongo iri kubona bari ku rwego rwo kutarwanya M23 irusha imbaraga leta, kandi ntibakwirengagiza n'ingabo zagiye zitsindirwayo. Iz'Abarundi zaratsinzwe zirataha, Afurika y'Epfo baratsinzwe
bamwe baheze no mu kigo i Goma. Ingabo nk'iza Malawi n'izindi bose bagiye babafungirana za Goma babuze uko bataha. Amerika irareba ise tugiye hano hantu ntitwahasebera, ahubwo bahita bafata gahunda yo kuvuga nabi Kongo kugira ngo M23 babashe kuba bayinjira n'uburyo bwo kuyinjirira, ariko nabo ntabwo ari abana M23 bazareba hari inyungu. Rero amakuru y'uko Amerika yazaza gufasha Tshisekedi ndetse n'abafatanyije, aho ngaho Tshisekedi yamaze guhomba, abo yamaze kubabura. Ubu n'abandi kuva Amerika yavuyemo yabashe no kwivugaho kuriya, n'abandi bateganyaga gufasha Kongo ntabwo bakiyifashije, kubera ko bari kubona yuko uwafashe wese Kongo yaba agiye guhangana na Amerika, kubera ko Amerika yamaze kwibyikuramo, yamaze kubona ko abo bantu badakwiye no gufashwa. None ubwo ahantu byabihagaze, Tshisekedi ari mu nzira za nyuma zo kuvaho, yagiye rwose nta kiro, kubera yuko ubasigaranye Ububirigi gusa, kandi Ububirigi nk'uko buri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, bakaba bari no muri OTAN. Amerika ishobora kubabwira bakumva, buriya Ababirigi nabo ntabwo bazayirwana bonyine, nabo bazayikuramo. Nk'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ajya avuga ati nta muntu urwanira uko urutsindwa. Rero buriya M23 nayo ni kimwe mu bintu, kurwanisha umutima bakarwanisha n'ukuri, ni kimwe mu bintu bigiye gutuma ibasha kuba yakwigira imbere, ibasha kuba yakora ibintu byiza cyane biyerekeyeho. Rero Evariste Ndayishimiye nawe ngo ingabo z'u Rwanda ngo nizinyura ngo Uvira zikajya i Bujumbura, ngo nawe ngo mu Kirundo ngo ni hafi ngo kugira ngo agere i Kigali aciye n'i Bugesera. Ubwo ngubwo nawe yiyemeje kurwana, kandi ariyemeza kurwana, ibicuruzwa byabuze uko bigerayo. Abaturage birirwa bagenda n'amaguru babuze ukuntu bagenda kubera igitoro cyabuze, za essence na za mazutu byarabuze mu gihugu. None ngo aracyashaka kurwana. Buriya nawe amaherezo y'ubutegetsi bwiwe ni havaho bwa Tshisekedi n'ubwa Evariste Ndayishimiye Burundi nabwo barahita gusenyuka, kubera yuko Kongo n'abayishyigikiye baramushutse, yishora mu ntambara azi ko azayikuramo inyungu arazibura. None baracyaguma bamushuka, aho kuhita yongera yisubiraho ajya ku ruhande rutandukanye n'urwo gukora ko abona bari gutsindwa, aracyashaka kubarwanirira, kandi nyamara muri uko kubarwanirira arimo arahahombera, ari ku ruhande rubi. Icyo nzi cyo iyi ntambara irasiga ibintu bimwe na bimwe byicayuye, ibyiza n'ibi byivanguye. Bose nawe bitewe n'ubukene, bitewe n'ukuntu bameze nk'abari muri Fasha Abarundi, nabo ntabwo bazamwemerera. Nimubona babaye nk'abigaragambije, ntimuzajye ngo ni ikindi kibazo, ni icyo kibazo rwose. Rero ibibazo byo biba bihari ni byinshi, ibibazo bya Kongo, ibibazo by'u Burundi. Buriya Tanzania ni abanyabwenge, na biki kibazo bari bakirimo, bazana intwaro za zindi zabashije kurasa i Rubavu, buriya zirango zari z'Abanyatanzaniya. Ariko bamaze kubona yuko ibintu ari hatari, birinze kwinjira mu kibazo cyane, bakijya ku ruhande, banga kubigaragaramo cyane, kubera ko babonaga yuko isaha ku isaha Kongo izatsindwa bakimara gukurwa i Goma. Rero ubwo ngubwo niho ruzingiye, tuzaguma tureba ahantu bizagenda byerekera, uko bizagenda biza tuzatugenda dusangira amakuru. Kandi mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru izo arizo zose zijye ziza mubashe kuzibona, mube bamwe mu ba mbere tubaye tubashimiye.